Narode, dragi prijatelji, dragi pratioci, dobrodošli na Ganesha kanal. Ovaj kanal posvećen je vedskoj astrologiji ili Đotišu i moje ime je Jelena. Tako da vas danas vodim na još jedno uzbudljivo putovanje gde će mesec proći kroz svih 12 kuća. Dakle, danas ćemo istražiti kako Čandra ili mesec, nebeski čuvar vaših emocija, vašeg uma, psihe, oblikuje vaš život kroz 12 kuća vaše natalne karte. Dakle, bez obzira na znak u kojem je vaš mesec, svaka kuća otkriva jednu jedinstvenu priču o vašem umu, o vašoj intuiciji, o vašem unutrašnjem miru, blagostanju, vašim potrebama, te da li ste spremni za ovu duhovnu avanturu. Nadam se da jeste. Tako da u ovom serijalu, pored svega što smo do sada rekli, za mesec u određenim znacima, ovdje ćemo govoriti o njegovoj poziciji u svakoj kući koja, znači svaka kuća, utiče na vaša osjećanja, na vaše odnose, na vašu karijeru, na vaš duhovni put. Dakle, od prve kuće gde mesec osvetljava vašu ličnost, do 12. kuće gde vas ovaj isti mesec poziva na introspekciju i duhovnu dubinu. Dakle, svaka pozicija meseca u određenoj kući donosi neku posebnu karmu, neku posebnu priču. U Đotišu mesec je simbol uma, simbol vaše psihe, intuicije, unutrašnje sigurnosti. On ukazuje isto i na vaše telo, na fizičko telo, na vaše zdravlje. I pozicija u određenoj kući otkriva gde taj vaš najviše boravi, kakve probleme možete imati sa zdravljem, recimo kuda usmeravate svoje osjećanja, kako reagujete, na koji način i kako gradite svoj život. Neke kuće mesecu daju snagu i harmoniju, dok druge testiraju vašu emocionalnu otpornost i sigurnost. I kako to izgleda za vas? Dakle, otkrićete u ovom video zapisu. I mala napomena, pre nego što krenemo, pozicija meseca po Đotišu je potpuno drugačija od pozicije u zapadnoj astrologiji. Najpre trebate utvrditi u kom se znaku nalazi mesec po Đotišu i potom ćete lako utvrditi u kojoj je kući, jer se koristi sistem kuća gde je znak jednak kući. Ukoliko niste sigurni gde se nalazi vaš mesec po Đotišu, u kojoj kući, možete posjetiti jedan sajt Deva Guru ili AstroSeek. Tu ćete besplatno, znači skroz slobodno moći da utvrdite u kom znaku i u kojoj kući se nalazi vaš mesec, i ukoliko je to na kraju opet komplikovano za vas, obratite se meni za pomoć u komentarima. Sad, narode, zaronimo u ovu još jednu veoma interesantnu nebesku priču. Najpre naglasit ću da postoje povoljne i izazovne kuće za mesec, u globalu rečeno. Dakle, povoljne kuće su 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10. i 11. Dakle, najpovoljnija je sigurno 4. kuća, zato što je to prirodna kuća za mesec. To je kuća koja ima analogiju sa znakom raka, a inače mesec i vlada tim znakom raka, po prirodnom zodijaku. Generalno, ove kuće koje sam pomenula omogućavaju ovom istom mesecu da izrazi svoju emotivnu snagu, kreativnost, povezanost, posebno kada se nađe u znaku raka, bika ili riba, i naravno bez nekih malefičnih uticaja. Inače, rekoh, 4. kuća je posebno snažna za mesec, jer je mesec u svom prirodnom domu. Sad imamo izazovne kuće, to su 6., 8. i 12. Ove kuće donose sukobe, donose krize, donose gubitke, što može učiniti mesec veoma nestabilnim, naročito ako je u nekom od malefičnih znakova koji njemu zapravo ne odgovaraju, a to su znak Jarca, znak Vodolije, znak Ovna i znak Škorpiona. Dakle, 8. i 12. kuća su dosta teške jer pojačavaju introspekciju i izolaciju. A malefici po Đotišu, Saturn, Šani, Rahu, Ketu i Mars ili Mangal mogu otežati položaj meseca nekim svojim nepovoljnim drištima, aspektima, izazivajući nesigurnost ili strah, ali kroz disciplinu, narode, to sve može da se
promeni kroz neku duhovnu praksu, kroz rad na svesnosti, sve ovo može da se nekako preinači i da se nauče neke lekcije na osnovu ovih položaja i da osoba duhovno uzraste. Inače, mesec ili čandra je veoma važan u Đotišu, zapravo on govori o našem umu i što je naš smireniji, što je naš laganiji, što je naš duhovniji, nekako život će biti i lakši. Bez obzira na određene izazove, da zapravo svi ti izazovi nas nekako i vuku da usavršavamo naš zapravo da ga što više smirujemo i da ne dozvolimo da taj isti vlada našim životom, nego da ipak svest, ljubav vladaju našim životom. A kada je u službi ljubavi, kada je u službi svesti, onda sve zaista postaje lakše bez obzira šta se oko nas dešavalo. Čak može na kraju i da promeni tu našu stvarnost i time da zaista ulepšamo ne samo sebi, nego i drugima možemo ulepšati život. I evo nas kod čandre u prvoj kući vašeg natalnog horoskopa. To su, da kažemo, pozicije koje su inspirativne, koje su jake. Znači prva kuća je kendra kuća, tu će biti i 4. i 7. i 10. Znači to su kuće koje su dosta jake za poziciju svih benefika, a inače sam mesec on se smatra benefičnom grahom, benefičnom planetom, benefičnim nebeskim telom ukoliko se nalazi u rastućoj fazi, znači ukoliko se nalazi ispred sunca pa sve do punog meseca. Dakle, kada se čandra nađe u prvoj kući, u kući identiteta i samo predstavljanja, on je tu onako jak kada je u pitanju ta neka emotivna prisutnost i neki lični identitet, a vaše emocije postaju središte vaše ličnosti. I vrlo lako vi ste zapravo kao ogledalo koje reflektuje osjećanja, a ljudi vas doživljavaju kao toplu, intuitivnu i brižnu osobu. Vaš brzo upija atmosferu, što vas čini šarmantnim, a ponekad i preosetljivim na tuđa mišljenja ili kritike. Mesec ovdje donosi i harizmu, popularnost, ali i talase te neke emocionalne promenljivosti i podložnosti uticajima. Sad, kako to može da izgleda? Zamislite osobu čije emocije prožimaju svaki njen potez, možda umetnika čija dela odišu autentičnošću, ali koji se uvek povuče kada se suoči sa nekom negativnom kritikom. Dakle, kroz svesnost i unutrašnji rad ta osoba može da nauči da balansira svoju osetljivost. Dakle, povoljno je ako je mesec jak, na primjer u svom znaku raku ili egzaltiran u biku, jer tada daje jednu magnetsku privlačnost i intuitivnu snagu. A izazovno je ako se nalazi pod uticajem malefika, Saturna, Rahua, Ketua i Marsa, ili ako se nalazi u znaku svog pada u Škorpionu, recimo ili u Jarcu ili u Vodoli ili u Ovnu, i tada može pojačati nesigurnost. Sad, kada su u pitanju emocije, vaše raspoloženja mogu se menjati poput mesečevih mena, a tuđe reakcije i kritike na vas zaista mogu duboko uticati, a možete privući druge ljude svojom toplinom, mada možete postati i zavisni od njihovog odobravanja i aplauza. Kada je u pitanju zdravlje, glava i lice su osetljivi, dakle stres može izazvati glavobolje ili nesanicu, a opet s druge strane na vašem licu sve emocije mogu da se vide. Kada je u pitanju neki posao, vi možete zasijati ulogama gde je vaša ličnost u prvom planu, poput umetnosti ili nekih javnih nastupa gde treba da se izraze emocije. A savjeti su da praktikujete neku vrstu tihovanja, duhovnosti, kako biste smirili i kako bi se na kraju negde i zaista prilagodili čak i tim nekim negativnim kritikama. I naravno, ukoliko je to moguće, okružite se sa ljudima koji vas podržavaju i koji na vas utiču pozitivno.
I učite da vaša emotivna snaga zapravo postane vaš stub, a ne da spoljašnji svet upravlja vašim mirom i vašim emocijama. Kada se Čandra ili mesec nađe u drugoj kući, on tu govori baš o tim emocionalnim potrebama, jakim za sigurnošću, ali i za materijalnom sigurnošću. Znači, jako je važna emocionalna i materijalna sigurnost. Dakle, ta druga kuća je kuća finansija. Ona je kuća porodice i kuća vašeg govora, kako vi govorite, koja je to melodija kada krenete da pričate ili da pevate. Dakle, ovdje Čandra povezuje vaše emocije s potrebom za stabilnošću i sigurnošću. Dakle, vaš govor može biti nežan, umirujući, a sigurnost tražite kroz porodične veze i kroz materijalne resurse. Mesec ovdje donosi i finansijsku orijentaciju, donosi i osjećaj za finansije, znači intuicija može biti istančana po tom planu, ali i sklonost ka emocionalnoj vezanosti za materijalno. Tu leži opasnost. Dakle, kako to izgleda? Zamislite osobu koja ulaže srce u porodični posao, ali često brine i o finansijama. Onda kroz planiranje i unutrašnji rad ta osoba pronalazi mir i sigurnost iznutra. Znači, ona finansijski planira. Dakle, povoljno je ukoliko je taj isti mesec u nekom jakom znaku koji njemu odgovara, znači u raku ili u biku, jer tada donosi finansijsku sposobnost i porodičnu podršku. Dakle, izazovno je kada se taj isti mesec nalazi pod uticajem malefika ili kada se nalazi u Jarcu, Vodoliji, Škorpionu i Ovnu i može izazvati nesigurnost ili preteranu vezanost. Naravno, to se sve menja ukoliko postoji podrška od dobrih planeta, od benefika, odnosno Venere, Merkura, koliko je dobar, i Jupitera. Dakle, kada su u pitanju emocije, vaš mir isključivo zavisi od finansijske i porodične stabilnosti. Znači, kad je sve u redu, kad ima dovoljno finansija, kad ima dovoljno sredstava, kad je sve u redu u porodici, nema problema, vi se osjećate zaista mirno. Kad su odnosi u pitanju, i vrlo lako brinete o bližnjima, ali čak u nekim situacijama možete se i preopteretiti tuđim brigama ili čak postati posesivni. Kada je zdravlje u pitanju, grlo je osjetljivo, usta su osjetljiva, a stres može izazvati probleme s govorom ili na kraju krajeva zdravlje se odnosi puno na vaše zube. Kada je u pitanju posao, tu možete zasijati u poslovima koji imaju veze sa hranom, sa finansijama generalno, ili kada je u pitanju neka komunikacija i davanje savjeta. Dakle, napravite možda neki finansijski plan, postavite neke granice u tim porodičnim očekivanjima, čak i ono što mislite da vi očekujete ili što neko drugi očekuje, znači to negde uskladite. Možete se baviti nekim pevanjem ili pisanjem, što vam vrlo lako može smiriti vaš znači pisanje je jako dobro za vas. I pronađite vašu sigurnost u čemu, u kome, pa u sebi i u vašim unutrašnjim vrednostima, a ne samo u tim nekim spoljašnjim vrednostima, spoljašnjim resursima i materijalno. Znači, treba da tražite sigurnost unutar vas, u vama. Evo nas kod Čandre u trećoj kući i on će ovdje govoriti o emocijama koje su povezane sa komunikacijama i odnosima sa neposrednom okolinom. Dakle, treća kuća je kuća komunikacija, generalno, kuća razmene, kuća braće sestara, komšiluka, ali i kuća hrabrosti. Tako da ovaj ovdje kada se nađe ovaj mesec, ova Čandra, vaš postaje radoznao i veoma izražajan. Dakle, vaša komunikacija može biti i obojena, jako obojena emocijama, a kreativnost može biti potpuno prirodna kroz tu komunikaciju. Znači, kreativno izražavanje kroz komunikaciju može biti naglašeno. Mesec ovdje donosi i jaku inspiraciju, ali i promenljiva raspoloženja i promenljive odnose s neposrednom okolinom.
Dakle, zamislite sada jednog pisca koji kroz priče, raznorazne priče, izražava svoje duboke emocije, ali često gubi fokus zbog neke nestabilnosti ili zbog neke radoznalosti. Dakle, kako se ovo sređuje? Sređuje se time što se redovno tihuje, redovno se meditira i na taj način može da se pronađe stabilnost i ravnoteža uma. Naravno i ovo isto neko pisanje naglašeno i vođenje dnevnika kao i čitanje tog istog dnevnika, šta se napisalo i šta se doživjelo, analiza toga. Dakle, ovdje je, ako je mesec povoljno položen, on će postaći kreativnost, postaći će i komunikaciju, međutim izazovno je kada je pod uticajem malefika jer može izazvati neke nesuglasice, svađe ili neku emotivnu nestabilnost. Sad, raspoloženje može zavisiti od neke vaše mentalne stimulacije. Dakle, što ste vi mentalno stimulisani i to pozitivno, raspoloženje će biti pozitivnije, vaš um će funkcionisati pozitivno. Što ste negdje izloženi nekim mentalnim stimulacijama koje su negativne, vi također možete imati neko negativno raspoloženje. Tako da je jako važno da ovdje vodite računa kakvim se informacijama hranite i sa kim razmenjujete određene informacije. Dakle, u odnosima možete biti bliski sa braćom i sa sestrama, ali možete biti izuzetno osjetljivi na određene nesporazume sa njima ukoliko se pojave. Kada su u pitanju neki zdravstveni problemi ili neka vrsta osjetljivosti, budući da mesec govori o zdravlju, dakle osjetljiva zona jesu ruke, jesu pluća, a stres može izazvati neke napetosti ili probleme sa disanjem, pa je čak i vežba pranajame, odnosno disanja, jako dobra za vas. Kada je u pitanju neki posao, neka profesija, vi možete zasijati u pisanju, možete podučavati, možete biti jako dobri u medijima ili čak neki vaš posao može biti vezan za trgovinu, za marketing ili za neka kraća putovanja. Za vas bi bilo najbolje da se fokusirate na jedan projekat i da ga izgurate do kraja. Recimo, bilo bi dobro da redovno pišete neki dnevnik, ukoliko nemate sa kim da podelite svoje osjećanja ili na kraju krajeva da pronađete neke sagovornike koji zaista vam odgovaraju, koji imaju tu neku istu frekvenciju i na istim su talasnim dužinama kako biste se oslobodili određenih emocija. Dakle, važno je da vaša radoznalost ovdje bude alat za vaš rast, a ne izvor vaše rasplinutosti, izvor vašeg rasejanog uma. Dakle, jako je važno da vaš um ostane fokusiran na određen projekat i da ga isterate do kraja. I evo nas kod Čandre u 4. kući vašeg horoskopa. Čandra ili mesec, on, u stvari 4. kuća kad se nađe tu, on se našao u svom domu, tu je njegovo emotivno utočište, ono prirodno, najprirodnije. Dakle, 4. kuća je dom, fizički dom, to su nekretnine, to su čak i vozila, tu je isto i priča o majci i tu se pronalazi unutrašnji mir i sreća. I ovdje je Čandra zaista u svom elementu. Dakle, dom i porodica su vaš emocionalni oslonac, a vi negujete tu toplinu i negujete tu sigurnost koliko god možete. Dakle, mesec ovdje donosi sreću, ali on donosi ovdje i osjetljivost na porodične odnose, naročito na odnos sa majkom. Dakle, kako to izgleda? Zamislite osobu koja pretvara svoj dom u oazu mira, ali istovremeno se bori sa nekom preteranom brigom o porodičnim očekivanjima. Da li će se svidjeti njemu, da li će se svidjeti njoj, da li će to odgovarati njegovoj majci, njenoj majci. Na kraju krajeva ovdje je čisto jednostavno važno da osoba postavi granice i ta osoba tada pronalazi svoj unutrašnji mir i svoju ravnotežu. Dakle, toj osobi je važno da pronađe svoju nišu, da pronađe svoj mir upravo u svom domu i sa svojim ukućanima i naravno sa svojom majkom.
Dakle, ovdje mir osobe zavisi od harmonije u domu, harmonije u privatnom životu. Znači, je miran kada je u domu sve ok. Ovdje je majka ključna figura i postoji jaka potreba da se neguju bližnji. Kad je u pitanju zdravlje, ovdje je osjetljiv taj stomačni deo, ovdje su osjetljive grudi, a stres može izazvati i neke probavne smetnje. Kada je u pitanju neki posao kojim bi se osoba mogla baviti, ukoliko je to vaš slučaj, znači možete sijati na određenim poslovima koji imaju veze sa nekretninama, koji imaju veze sa negom ili koji imaju veze sa nekim privatnim biznisom. Dakle, vaš dom treba da bude uređen tako da zaista odražava vaš na onaj način koji vama najviše odgovara. Znači, to je mnogo, mnogo važno. I treba da postavite granice sa vašim ukućanima kako bi sačuvali tu vašu energiju i mir u vašem umu. Dakle, dom je vaš oslonac, ali prava snaga, podsjećam, dolazi iznutra, tako da je neophodno, bez obzira što sređujete dom s polja, da sređujete taj vaš dom, taj vaš hram iznutra. I kako to biva isto kroz određenu neku duhovnu praksu ili kroz jednostavno tihovanje. Kako god napravite neki određeni kutak, ukoliko ne živite sami, makar u svojoj sobi, znači napravite neki kutak koji vama najviše odgovara, gdje vi imate pravu komunikaciju sa sobom. I evo nas kod čandre ili meseca u vašoj 5. kući. Dakle, tu je kreativnost i tu je emocionalna radost naglašena. 5. kuća je kuća kreativnosti, kuća dece, romantike, kuća te vaše emocionalne inteligencije. I ova kuća, kad se mesec u njoj nađe, vaš postaje razigran i veoma inspirisan, veoma radostan. Emocije izražavate kroz umetnost, kroz ljubav, donoseći radosti sebi i drugima, kroz igru i kroz decu. Dakle, mesec ovdje donosi sreću, ali i sklonost ka nekoj emocionalnoj zavisnosti od romantike ili od nekih romantičnih ljubavnih veza. Dakle, kako to izgleda? Zamislite umetnika koji blista na sceni, ali često traži potvrdu ljubavi. Kroz kreativni hobi, znači da nađe neki hobi, ta ista osoba može da otkrije svoju unutrašnju radost i svoju nezavisnost. Znači može da otkrije to i kroz neke kreativne, kakve god izraze. Može da, znači ne mora to da bude hobi, to čak može da bude i neka sportska aktivnost, može da bude i neka razonoda. I kroz to osoba otkriva mir u svom umu. Šta je tu povoljno za mesec u ovoj poziciji? Povoljno je to što taj isti mesec, taj isti ovdje postaje veoma kreativan, postaje veoma radostan. Međutim, izazovno je kada se on nađe pod utjecajem malefika, jer može onda taj isti neki malefik, Saturn, Rahu, Ketu, Mars, može izazvati neke emocionalne uspone i padove, naročito u ljubavnim odnosima ili u odnosu sa decom. Sad, radost pronalazite najvjerovatnije u igri, u kreativnosti i neka tako ostane. Znači, romantika i deca su dosta važni, tu su najvažniji odnosi, ali morate uraditi nešto i na toj svojoj osjetljivosti ukoliko bivate ili ukoliko ste u nekim situacijama odbijeni. Zdravlje, tu je negde možda najosjetljivije u predelu stomaka i srca, a stres može vrlo često izazivati i neku napetost u vašim odnosima. Znači, ovdje je ljubav veoma važna za vas. Znači, ona vas nekako uzdiže, daje vam radost i daje vam taj neki impuls ka kreativnosti. I možete zasijati umetnosti, možete biti jako dobri u podučavanju ili u radu sa decom. Dakle, posvetite se nekom kreativnom radu, šta god to bilo, sportu. Balansirajte romantiku sa nekom svojom tom ličnom nezavisnošću. To je negde jako važno.
pronađite radost u sebi, a ne samo u tim nekim spoljašnjim izvorima radosti koji se nalaze oko vas. Znači, sreća je unutar vas i to je stanje vaše svesti. I evo nas kod Čandre u 6. kući. Mesec kad se nađe u vašoj 6. kući, on će govoriti o vašem umu, emocijama i psihi koja je često u službi drugih. Dakle, 6. kuća, kuća je zdravlja, kuća je posla, kuća je izazova, kuća je vaših otvorenih neprijatelja, borbi i usmerava vaš um na služenje i brigu o drugima. Ova kuća je pomalo i negativna jer je ovo duštana i upačaja kuća. To je kuća na kojoj može da se radi, na kojoj može da se pročišćava karma koja nam je data u ovom životu i kad se tu nađe mesec, onda tu postaju možda malo i neke nezgodne situacije kada je u pitanju vaš um, vaše blagostanje uma, vaša psiha, vaša osjećanja. Kako god, vaša saosećajnost ovdje može biti velika, ali može se i desiti upravo zbog te velike saosećajnosti i empatije da često osjećate i neku vrstu stresa, emocionalnog stresa. I mogu se desiti čak neki zdravstveni problemi. Kako to izgleda? U suštini zamislite osobu koja recimo radi u zdravstvu i predano pomaže drugima, ali se iscrpljuje pod raznoraznim pritiscima i zahtevima. I sad kako ona da izađe na kraj sa svim tim pritiscima i zahtevima i uopšte tim stresom? Znači mora da praktikuje neku vrstu relaksacije, znači mora neku vrstu duhovnog rada da praktikuje. Da li je to, čak može da bude i sport, why not? Znači može biti joga, može biti tihovanje. I na taj način ona može da nauči još bolje da se brine i o sebi i o drugima. Dakle, ova pozicija je izazovna jer 6. kuća za mesec donosi sukobe, a mesec u suštini ne voli sukobe. Mesec ne voli da se svađa, mesec ne voli da se... On je svakome prijatelj, on je dobrica i sada kada se nađe u situaciji da mora da se bori, to može izazvati kod vas, ukoliko je to vaš slučaj, jednu emocionalnu iscrpljenost. Naročito kada malefici aspektuju ovaj isti mesec i naročito kada se taj isti mesec nađe u nezgodnom znaku, znači u Škorpionu, u Jarcu, u Vodoliji, u Ovnu. Znači on može čak u Ovnu pokazivati određenu borbenost, ali na kraju ovaj isti mesec plaća tu borbenost jer ipak taj mesec je dobrica. Mesec zapravo ovdje u ovoj kući doživljava neku vrstu stresa, znači šta god, da li je to svakodnevni život, da li je to na poslu, da li je to zbog brige za druge i sve to može da vas iscrpi. Znači vi nekako morate da pomažete drugima, ali možete čak i privlačiti te iste probleme, znate, ili neke ljude koji imaju probleme. Tako da tu sad mogu da budu i neki vaši zdravstveni problemi koji su vezani i za imunitet, i za probavu, i za stomak. Stres svakako može izazvati neke probavne smetnje, ali čak može izazvati i neke psihosomatske. Dakle, kada je posao u pitanju, najbolja vrsta posla jeste zdravstvo, neka, administracija, ali pod znakom navoda ovdje je stres i izvor lošeg zdravlja, tako da morate voditi računa o stresu i kanalisanju tog istog stresa. Morate postaviti granice, kako god, samom sebi, samoj sebi i da praktikujete neke vežbe opuštanja i zdrave navike, zdravu ishranu. Ovdje je za ovaj mesec to jako važno. Dakle, služenje drugima sa ovim mesecom je neki vaš poziv, vaš um tako funkcioniše i sve to plemenito. Ali, ako narušavate vaš unutrašnji mir ili vaše zdravlje, to nikako nije dobro. Znači, ne treba da ulazite u ulogu žrtve i treba da kažete ne ili stop, onda kada treba da kažete. Dakle, nemojte biti previše u usluzi drugima i ne dozvolite da vaš um uništava pre svega vas.
Sve to može da se izmeni ukoliko najpre samom sebi pomognete ili samoj sebi, pa tek onda drugima. Evo nas kod Čandre u 7. kući. Dakle, mesec u 7. kući govori o važnosti emocija i partnerstva. Znači, partnerstvo i psiha, partnerstvo i imaju tesnu vezu. 7. kuća, kuća partnerstva uopšte ili bračnog ili poslovnog, usmerava vaš definitivno na odnose. Dakle, tu je nešto što vas neprestano izaziva. Emocionalna sigurnost zapravo zavisi od partnera. Dakle, vi je tražite kroz harmoniju sa partnerom. I mesec ovdje svakako donosi i privlačnost, ali i sklonost ka zavisnosti od odnosa. Kako to izgleda? Zamislite osobu čiji brak donosi osjećaj sigurnosti, ali ta osoba previše brine o partnerovim potrebama, ne brine uopšte o svojim potrebama. Međutim, kroz rad na komunikaciji sa partnerom ta osoba može da pronađe ravnotežu. Pa ako je to vaš slučaj, znači povoljno može biti da sve to utiče na vaše harmonične odnose. Kada se mesec nalazi u izazovnom drištiju od strane Malefika, Saturna, Rahova, Ketova i Marsa, ili da se nalazi u znacima Škorpiona, u znaku Jarca, u znaku Vodolije ili Ovna, može izazvati neku emocionalnu zavisnost i neke jake nesuglasice i veoma veliki stres kroz odnose. Dakle, ovdje mir, vaš unutrašnji mir, mir uma, mir vaših emocija i jedna fluidnost i harmonija zavisi zapravo od harmonije u odnosima, od harmonije sa vašim partnerom. Ovdje je partner vaš izabranik ključan i treba da radite na tome da ne postanete previše osjetljivi na nesporazume sa partnerom. Znači, mora se na tome raditi. Kada je u pitanju zdravlje, bubrezi i donji deo leđa su osjetljiviji, a stres može izazvati neku vrstu napetosti, kako u odnosima, tako i u vašem zdravlju. Znači, tu mogu da se dese i određeni problemi, znači neka napetost u donjem delu leđa. Kada je u pitanju neka vrsta posla, vi možete zaista zasijati kroz saradnju sa drugima u nekim partnerskim odnosima i biznisima ili u nekim javnim radovima, nekim javnim ulogama. I radite na toj nekoj ravnopravnosti u odnosima, na harmoniji u odnosima, znači nemojte ulaziti u neku vrstu potlačenosti ili da stavljate na prvo mesto vašeg partnera ili da zadovoljavate njegove potrebe. Neophodno je također da pronađete i neki hobi ili nešto sa strane, neku aktivnost sa strane koja će biti nezavisna od vašeg partnera, a koja na neki način smiruje vaš Znači morate se negde malo, što se kaže, odvojiti od partnera da bi gradili svoju nezavisnost i individualnost u tom odnosu i naravno to je osnova za harmoniju. Dakle, ovdje je ta karmička lekcija važna za ovog Čandru, za meseca u ovoj kući, gde partnerstvo može biti snaga za vas, ali može biti i veliki teret za vas, za vaš i zapravo vaša sreća ne leži u tom partnerstvu, ona pre svega leži unutar vas i u vašem mirnom umu. Evo nas sada kod Čandre u 8. kući i on govori ovdje o jednoj dubini emocija i o dubokim transformacijama koje u nekim slučajevima mogu biti zaista teške. 8. kuća je duštana kuća, jako nezgodna za poziciju meseca. To je kuća transformacije, to je kuća tajni. I ovdje u svakom slučaju mesec može biti ili dati jedan duboki intuitivni Znači, negde je jako dubok i, nažalost, možete biti skloni emocionalnim dubinama i visinama, znači jednoj nestabilnosti, jednim krajnostima
u emocijama, znači to su neki emocionalni talasi, znači možete biti jako srećni pa onda jako nesrećni, znači to su neke situacije koje mogu dosta da remete vaš život. Dakle, mesec ovdje može čak donoti neku vrstu i prodornosti, neku vrstu karizme, ali svakako i neke izazove u stabilnosti generalno u vašem životu. Generalno. Sad, kako to deluje, kako to izgleda, zamislite jednu osobu koja pomaže drugima da razreše svoje unutrašnje borbe, ali ta ista osoba se sama bori sa tim nekim svojim dubokim emocionalnim previranjima i ne može samo sebi da pomogne. I sad kako se to rešava? Pa, znate kako se rešava? Rešava se sigurno kroz neku duhovnu praksu. Ovdje mesec traži da time osoba mora da se bavi. Znači mora tom nekom duhovnom praksom da uđe u svoje dubine. Kako bi kanalisala tu istu svoju dubinu, te iste svoje duboke emocije i naravno pretvorila ih u ličnu snagu. Dakle, ova kuća jeste izazovna kada je Čandra u njoj. 8. kuća donosi krize, 8. kuća donosi jake izazove, ali sve to zarad duboke promene, dubokog preobražaja. Dakle, mesec izaziva emocionalne uspone i padove. Posebno kad ima neki aspekt od nekog malefika, znači kad postoji neki drišti od Saturna, od Marsa, od Ketua, od Rahua, to su sve doše mesečeve, znači Čandra doša je bukvalno aktivna ovdje, jel? A ta pozicija je dosta nezgodna. Međutim, ako osoba okrenuta duhovnosti, ako njen nekako biva okrenut ka tome, ka ezoteriji ili ka astrologiji, ovo je izuzetno dobra pozicija. Dakle, ovdje je osoba, ili ste vi, jel, ako je to vaš slučaj, skloni ste introspekciji. Međutim, u velikom broju slučajeva možete biti preplavljeni strahovima. Eto, to je problem. A ti strahovi opet mogu biti smešni, odnosno potpuno nerealni, jer treba imati u vidu da taj isti mesec zapravo predstavlja generatora iluzija. Znate? Tako da ovdje treba raditi upravo na tim strahovima koji velikim delom predstavljaju samo kreaciju uma, a ne realnost. Ovdje su za vas najvjerovatnije važne neke duboke veze, međutim ukoliko se desi da se uspostavi duboka veza pa se negde desi neka vrsta izdaje, onda možete biti veoma, veoma povučeni, veoma sumnjičavi kada su u pitanju neke druge nove veze. Kada je u pitanju zdravlje, ovdje su reproduktivni organi veoma osetljivi, a stres može izazvati velike hormonalne promjene. Znači stres kada se ne kanališe kako valja, on može da se odrazi na neke hormonske poremećaje. Tako da treba da se vodi računa sa mesecom u 8. kući. Kada je u pitanju neki posao, mesec ovdje naglašava da možete biti jako dobri u svim oblastima istraživanja, znači gdje god se zahteva neko duboko istraživanje, gdje je neka psihologija važna, gdje su važne neke financije i naravno tu je ezoterija i astrologija. Dakle, tu možete zaista zasijati. Dakle, koji je tu sad savjet? Šta je tu najbolje da osoba radi? Šta je tu najbolje da radite? Najbolje je da nekom duhovnom praksom redovnom smirujete vaš i da izbegavate neke preterane introspekcije. Jer ponekad te preterane introspekcije mogu da donesu neke nebulozne i nerealne strahove. Tako da to treba naučiti kanalisati i posmatrati. Jel? I vaša dubina je zapravo dubina tih vaših emocija ili uopšte vašeg uma je vaša snaga. I neka upravo u toj dubini gde vaša snaga bude i izvor vašeg isceljivanja. Jer vama je ovdje potrebno to duboko isceljivanje i za to imate snagu. Eto, to je nešto što treba da razumete i da usvojite.
Evo nas sada kod Čandre u 9. kući. Tu su emocije povezane sa nekim višim smislom, sa nekim novim horizontima, sa darmom. 9. kuća je kuća velike sreće, to je kuća duhovnosti. I vaš je zapravo više filozofski i inspirisan tim tematikama. 9. kuća govori i o vašem ocu i o odnosu sa vašim ocem. A emocionalna ispunjenost dolazi kroz znanje i kroz veru i naravno kroz duhovnost. Mesec ovdje donosi mudrost, ali i sklonost ka nekoj emocionalnoj zavisnosti od učenja ili od oca. I sad kako to izgleda? Pa zamislite jednog učitelja koji inspiriše druge, inspiriše svoje učenike, ali opet s jedne strane luta u potrazi za pravim putem, svojim putem. Kroz duhovnu praksu, ta ista osoba, taj isti učitelj pronaći će svoj unutrašnji mir, pronaći će svoju darmu. Sad, ovo je veoma povoljna pozicija, znači mesec u 9. kući, jer on postiče duhovni rast. Međutim, postaje izazovno kada se taj isti mesec nađe pod uticajem malefika, jer može izazvati neku nesigurnost ili neko neverovanje ili neku vrstu čak i ateizma. Sad, ovdje se mir pronalazi kroz duhovnost, kako god, i kroz učenje. Znači, osoba voli znanje, osobu inspiriše znanje. Osoba, znači vi možete postati veoma bliski sa svojim učiteljima ili duhovnim vodičima ili uopšte sa ocem. A kada su u pitanju te neke zdravstvene tegobe, mogući su neki problemi sa kukovima, butinama, to je taj osetljivi predeo, a stres može izazvati neku vrstu napetosti na tom nekom polju uverenja, odnosno kada se previše recimo uči, kada se nešto istražuje na tom planu duhovnom, onda može doneti neku vrstu i preopterećenosti na tom planu. Znači stres više manje ovdje i može da se kanališe, naročito ukoliko se lagano i onako sa nekom da kažemo i duhovnom podlogom i praktikuje pravi smisao tih duhovnih praksi, kada se shvati, jer ovaj mesec može da shvati značaj duhovnih praksi najlakše. Eto, tako da to objasnimo. Kada je u pitanju posao, možete zasijati u bilo kakvoj vrsti obrazovanja, onda možete imati neke veze sa inostranstvom, sa dalekim putovanjima ili možete imati neku duhovnu ulogu u vašoj zajednici, tako da to u suštini može da ovdje bude neki izbor vašeg posla. Kad kažem duhovna zajednica, čak možete se odlučiti i za neku, da kažemo, monašku ulogu. Svakako posvetite se učenju, svakako neka duhovna praksa će oplemeniti vaš što više učite, što više praktikujete duhovno, raznorazne prakse, vi ćete vaš sve više i više smirivati. Također putovanja mogu smiriti vaš Potom vaša potraga za smislom, za darmom je nešto što je vaša večna inspiracija za vaš tu nema ništa loše, tako da ovaj ovdje može i na neki najlakši način možda i da se smiri na jedan najispravniji način, ako naravno nađe svoj smisao i svoju darmu. I evo nas kod Čandre u 10. kući, gde su emocije i i psiha povezani sa karijerom. Dakle, 10. kuća, kuća karijere, javnog statusa, usmerava vaš na profesionalni uspeh i na karijeru. Dakle, emocionalna ispunjenost zapravo dolazi kroz društveni doprinos. Mesec ovdje donosi popularnost, ali i osjetljivost na javna priznanja. Kako to može da izgleda? Dakle, zamislite vođu tima koji brine o drugima, ali se previše oslanja na javno mišljenje. Dakle, kroz fokus na neke lične ciljeve ta osoba može pronaći ravnotežu. Znači, ne treba se baviti time šta ko misli, već
šta on želi, znači šta vi želite ukoliko je Čandra u 10. kući. Dakle, ova pozicija generalno jeste povoljna, međutim to je ipak pozicija u kojoj se ovaj isti mesec ne osjeća baš prijatno. On osjeća da mora da se negde istakne, da da doprinos svojoj zajednici, ali se osjeća i na vetrometini. Dakle, ovo je pozicija koja će podstaći neku profesionalnu intuiciju ili neku brigu na tom planu, znači da se neko brine za neki kolektiv, za neku grupu. Znači može biti izazovno ukoliko su malefici tu negde blizu, ukoliko ugrožavaju ovog istog Čandru u 10. kući. Dakle, osoba može biti veoma, veoma osetljiva na kritiku ukoliko ova pozicija u 10. kući biva ugrožena od strane Saturna, Rahua, Ketua i Marsa, međutim može biti čak i olakšana i poduprta kada su benefici u pitanju, naročito Venera i Jupiter. Dakle, mir osobe, osobe, vaš zavisi od nekog vašeg profesionalnog uspeha. Najvjerovatnije privlačite ljude koji podržavaju vašu karijeru. Sad kad je u pitanju zdravlje, kolena, kosti mogu biti osetljivi deo, a stres može izazvati napetost u nekom vašem javnom životu, u toj nekoj vašoj javnoj ulozi i u nekoj preteranoj odgovornosti, tako da morate malo to izbalansirati. Najpre postanite odgovorni prema sebi i odredite neke svoje ciljeve na neki vaš način i tek onda radite sa drugima i za druge. Dakle, posao je neki koji može biti za vas najbolji je da ste vi nekako prirodni vođa, skloni ste nezi, skloni ste i nekim javnim ulogama, postavite jasne profesionalne ciljeve, to je jako važno i naravno sve to izbalansirajte sa vašim ličnim životom. Znači profesionalni život treba da bude izbalansiran sa vašim ličnim životom, a ako to nije slučaj možete osjećati određenu vrstu i napetosti i određenog stresa i čak možda i problema na oba plana. Dakle, vaš doprinos svetu, vaš doprinos kolektivu je u skladu sa vašim unutrašnjim mirom. Znači, kad god osjećate možda neki unutrašnji nemir, to je zato što se dešava nešto na nekom globalnom planu. Nekako imate neku posebnu vezu sa kolektivom. Kad naučite da te kolektivne stvari vas ne remete, onda ste na konju. Onda možete iz tog ugla, iz te pozicije i najbolje da pomognete. Kada je Čandra u 11. kući, tada su emocije povezane sa zajednicom, sa grupama, sa prijateljima. 11. kuća, kuća prijateljstava, kuća ciljeva, vizija usmerava vaš na zajednicu i na vaše želje. Dakle, emocionalna sigurnost dolazi kroz prijatelje, dolazi kroz grupe i naravno kroz ostvarenje vaših materijalnih želja. Mesec ovdje donosi povezanost sa drugima lagano, ali i sklonost ka zavisnosti od tih drugih ljudi, od društva, od prijatelja, od grupa. Dakle, zamislite neku osobu koja je organizator događaja i koja je zapravo blistava u određenoj grupi u kojoj se nalazi, sa kojom se druži, u centru je pažnje i previše se oslanja na prijateljsku podršku. Međutim, desi se ponekad da ti isti prijatelji izmaknu svoju podršku. Sad, to je problem i često ta osoba vrlo rado odlazi u neku vrstu volontiranja gde otkriva i neku svoju sopstvenu snagu. Sad, ova pozicija je generalno povoljna jer podstiče neku društvenu povezanost, međutim izazovna je pozicija ako su malefici negde u blizini, u konjunkciji, ukoliko bacaju neki negativni drišti i naravno ukoliko je mesec u Jarcu, u Vodoliji, u Škorpionu, u Ovnu. I sve to može izazvati određene probleme u prijateljstvima i u ostvarenju želja i u nekim društvenim krugovima. Sad, radost vrlo verovatno pronalazite u nekim grupnim zajedničkim aktivnostima. Prijatelji postaju vrlo lako i vaša porodica,
ali oprez, možete biti i veoma osetljivi i povredljivi ukoliko vas neki prijatelji izdaju ili odbace povrede. Osetljive zone kada je u pitanju zdravlje su gležnjevi, cirkulacija, a stres također može izazvati neku napetost u odnosima sa istim ljudima koji vas okružuju. Tu čak mogu biti neki stariji rođaci i naravno ti vaši prijatelji i društveni krugovi. Kada je u pitanju neka vrsta posla, vi tu najviše sijate u nekom timskom radu, u umrežavanju i u nekim humanitarnim ulogama i aktivnostima. I bitno je da se okružite sa pravim prijateljima, sa pozitivnim ljudima koji dele vaša mišljenja i naravno da se fokusirate na neke dugoročne ciljeve i na ostvarenje realnih želja. U svakom slučaju zajednica sa drugima je vaša snaga, ali vaša unutrašnja sreća uvek dolazi iznutra, pa izbalansirajte prvo to iznutra, tu vašu sreću pronađite unutra da bi mogli lepo da delite sa vašom zajednicom. To je važno, ta harmonija je za vas važna. I evo nas kod Čandre u 12. kući, gde su emocije, psiha, veoma povezani u tesnoj su vezi sa duhovnim dubinama. Dakle, 12. kuća, kuća duhovnosti, kuća podsvesti, čini vaš veoma introspektivnim, veoma intuitivnim. Ova pozicija je malo nezgodna za mesec, naročito ako je ugrožen maleficima ili se nalazi u nezgodnim pozicijama. I najvjerovatnije vi tražite mir kroz neku samoću, kroz izolaciju ili kroz duhovnost. Ako je duhovnost, onda je to dobro. Ovdje mesec u najboljem izdanju donosi veliku duhovnu snagu, ali i veliku emocionalnu ranjivost. Dakle, zamislite jednog pisca koji pronalazi inspiraciju u samoći, ali s druge strane se bori sa nekim nesvesnim strahovima koje ne može da objasni ni sebi, a kamoli drugima. I kroz meditaciju, kroz stihovanje, ta ista osoba otkriva unutrašnji mir. Otkriva svoj mir u umu. Dakle, ova situacija sa Čandrom, s mesecom u 12. kući je izazovna, jer 12. kuća donosi neku vrstu gubitaka ili odricanja, a mesec ovdje može izazvati neku vrstu izolacija, neželjenih ili čak i nesanicu, posebno kada se kombinuje sa malefičnim planetama. Kada je sa dobrim planetama, on onda ovdje, odnosno sa Jupiterom ili sa Venerom, kada je podržan, on ovdje ukazuje i na neku duhovnu snagu i na manje gubitke. Znači, gubici su ublaženi. Kada su u pitanju emocije, skloni ste introspekciji ukoliko je mesec vaš u 12. kući, ali možete biti i preplavljeni nekim drugim emocijama koje možda čak i nisu vaše. U odnosima je neophodno da potražite ljude sa kojima možete imati duboke duhovne veze, u protivnom vrlo lako se povlačite u svoj svet. Kada je zdravlje u pitanju, tu su stopala i nervni sistem veoma osetljivi, a stres kao stres u vašem životu može izazvati upravo ovu pomenutu nesanicu. Dakle, koji su to poslovi za vas? To je jednostavno poslovi koji imaju veze sa nekim duhovnim ulogom, sa nekim istraživanjima ili sa nekim radom iza scene. To može biti nešto veoma kreativno. Kako god, jako je dobro da se posvetite nekim duhovnim praksama, tihovanju i da balansirate tu vašu samoću, izolaciju sa povezanošću sa drugim ljudima, znači da ne budete previše u toj vašoj izolaciji, to je jako važno. Dakle, treba izabrati prave prijatelje, prave ljude sa kojima možete podeliti tu vašu duhovnost. Ako ništa, onda pišite neki dnevnik koji može da bude zaista jedna vrsta vašeg izraza i otvaranja ka svetu i izlaska iz zatvorenosti. Dakle, vaša duhovna dubina je izvor isceljivanja. Ta dubina postoji u vama i ne bi trebalo da bude
bežanje od sveta. Eto, to je negde važno shvatiti i tu je u suštini vaša snaga koju bi trebalo na kraju da podelite sa drugima. I evo nas, dragi moji, nadam se da vas je ovo putovanje Čandre inspirisalo kroz svih 12 kuća i da je osvetlilo koliko toliko taj vaš karmički put, taj duhovni put, i ukoliko ste pronašli to neko dublje razumevanje vašeg meseca Čandre, podelite vaše utiske u komentarima, lajkujte ovaj video, zapratite Ganesha kanal i do sledeće avanture kroz vedsku astrologiju. Do tada neka Čandra sija u miru i u harmoniji